Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci radija. U posljednjoj smo sedmici predizborne kampanje u kojoj predstavljamo kandidate za načelnike, odnosno gradonačelnike općina i gradova Unsko-Sanskog kantona. Večera će nam se predstaviti kandidati za načelnika općine Velika Kladuša i to gospodin Amir Đogić, Laburistička stranka. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, Senada, dobro večer, gledatelji Unsko-Sanske televizije. Gospođa Delila Šahinović, nezavisna kandidatkinja. Dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer vama, vašim gledalcima i mojim uvaženim sugovornicima. Gospodin Boris Horvat, zajedno za Veliku Kladušu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, moji kladuščani. Dobro večer, Senade. Gospodin Ismet Hušidić, stranka Krajiškog prosperiteta. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama u studiju i svim gledalcima Unsko-Sanske televizije. I gospodin Adis Džanić, ne zajedno. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Senade. Dobro večer svim gledalcima Unsko-Sanske televizije, svim građanima Unsko-Sanskog kantona, posebno mojim kladuščanima. Evo, poštovani gledalci, ovo je najbrojnija, ja mislim, ekipa za načelnika općine svih 8 jedinica lokalne samouprave na našem prostoru i tako dalje. Pravila ostaju ista kao i u debatnim emisijama sa što smo radili za općinska, odnosno gradska vijeća. Malo smo promijenili pitanja u tematskom dijelu debate. Akcent smo stavili na razvojne mogućnosti grada, odnosno općine, poljoprivredu, kulturu, sport i mlade. Budžet je ostao tu kao najvažniji dokument jedne lokalne zajednice. Jednako važno smatramo i problem komunalne infrastrukture i mjesnih zajednica, pa je i to ostalo. Nadam se da smo ovim obuhvatili većinu oblasti i nadležnosti lokalne samouprave i da će građani, odnosno potencijalni birači, čuti ono što ih zanima. Krenut ćemo sa predstavljanjem kandidata. Prvi će, kako je to žijeb odlučio, priliku da svojim potencijalnim biračima, odnosno glasačima, da se predstavi gospodin Amir Đogić, kandidat Laburističke stranke. Minuta i po za vas, izvolite. Hvala. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine za ove lokalne izbore izlazi sa programom za vrijeme koje dolazi. Zašto je to tako? Za vrijeme koje dolazi, to je vrijeme koje dolazi pred Bosnu i Hercegovini, a to su predpristupni procesi prilaska Evropskoj uniji i Velika Kladuša kao lokalna zajednica od svih lokalnih zajednica u Unsko-Sanskom kantonu jedina je spremna za takve procese. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine je dugo vremena radila na obezbeđenju materijalno-tehničkih sredstava kada je u pitanju Velika Kladuša i nastavno na to imamo kadrove i imamo mogućnosti za vrijeme koje dolazi. Rast zaposlenih u Velikoj Kladuši je 20%. Rast broja poslovnih subjekata je 18%. Rast budžeta općine Velika Kladuša je 122%. Rast prosječne plaće u Velikoj Kladuši je 34%. Ovakvi pokazatelji opredjeljuju Laburističku stranku Bosne i Hercegovine da nastavi u smjeru u kojem je dosad se kretala. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine pred birača izlazi sa listom za općinsko vijeće od 33 kandidata. Listu nosi gospođa Edina Abdić-Pleho. I izlazimo sa listom za općinskog načelnika. Kandidat za općinskog načelnika sam ja, Amir Đogić. Hvala lijepo. Minuta i po za gospođu Delilu Šahinović. Izvolite. Hvala. Evo, kao što naš moderator reče, ja sam Delila Šahinović, prva žena, nezavisna kandidatkinja za načelnicu općine Velika Kladuša. Imam 36 godina i majka sam 8-godišnje djevojčice. Moja kandidatura nije samo politički čin. Ona je poruka svim građanima da možemo i moramo ustati protiv stagnacije i nepravde koje nam nameću iste politike i isti ljudi. Ja predstavljam sve one koji su umorni od čekanja i koji vjeruju da promjena počinje od jednog hrabrog koraka ka naprijed. Svjesna sam prepreka i rizika, ali vjerujem u pošten rad, pravednost i jednakost za sve. Vrijeme je da omogućimo svakom građaninu da bude uključen, da se čuje glas žena, glas mladih i svih onih koji su do sada bili zanemareni. Velika Kladuša zaslužuje bolji ambijent, perspektivu za mlade, podršku za male poljoprivrednike, male biznise i transparentnu vlast koja će služiti svima, a ne samo odabranima. Ne čekajte promjene, budite promjena. Hvala.
Hvala lijepo. Minuta i pol za predstavljanje gospodina Borisa Horvata zajedno za Veliku Kladušu. Izvolite. Ja sam Boris Horvat, a većina me građana zove kao Boro Miral. Osnivač sam vlasnik kompanije Miral koja trenutno zapošljava 130 radnika u proizvodnom pogonu u Vrnograču. Na poziciju kandidata načelnika dolazim ispred koalicije Zajedno za Veliku Kladušu koju čine 6 političkih stranaka: SDA, SDP, Narod i pravda, DNZ, Naša stranka i Demokratska fronta. Ono što je bitno i presudno za moju kandidaturu jeste teško stanje u kojem Velika Kladuša se nalazi. Agonija koju preživljavaju građani naše općine, nedostatak investicija i konstantno nazadovanje u ekonomskom razvoju. Kampanju se počeo sa predstavljanjem programa u kojem sažeto ono najbitnije što ću uraditi u narednom mandatu. Kao čovjek koji cijeli radni vijek proveo u poduzetničkom sektoru, smatram da imam dovoljno iskustva i poslovnih veza da Veliku Kladušu napravim poželjnom mjestom za investitore, a na taj način ćemo bar usporiti odlazak mladih iz ovog područja. Velika Kladuša je potreban potpuni restart od sadašnjeg načina upravljanja. Općini se mora vratiti uloga da stvara ambijent za razvoj poduzetništva, a da se omogući otvaranje poduzetničkih zona i industrijskih zona, što je u znatnoj mjeri doprinijelo otvaranje novih radnih mjesta. Velika Kladuša mora biti zajednica, jednaka prava za sve njene građane. Hvala lijepo. Predstavit će nam se sada gospodin Ismet Hušidić, stranka Krajiškog prosperiteta. Izvolite. Ja sam Ismet Hušidić, kandidat stranke Krajiškog jedinstva za načelnika općine Velika Kladuša. Rođen sam u Velikoj Kladuši, magistar ekonomskih nauka. Sav svoj radni vijek proveo sam u Velikoj Kladuši, radeći na rukovodećim i odgovornim poslovima u privredi, bankarstvu i organu uprave. Kao odgovoran čovjek nisam mogao mirno promatrati kako naša općina stagnira i od jedne vrlo prosperitetne, razvijene općine u bivšoj državi danas je na marginama naše države. Uradio sam program rada koji je provodiv i kao takvog nudim građanima. Svima nama treba transparentna i efikasna javna uprava, infrastrukturni kapitalni projekti, ekonomsko-razvojni projekti, zaštita okoliša, turizam i poljoprivreda, socijalna politika, sport, kultura, vladin i nevladin sektor. Realizacijom mog programa uistinu želim pozicionirati našu općinu koja joj geografski pripada, a to je kapija Bosne, kroz koju će ulaziti ino kapital i investicije, a ne odlazna, kroz koje će odlaziti mlade generacije pa i cijele porodice. Želim da Kladuša uistinu ostane velika. Hvala lijepo. I ostalo ne još da se predstavi gospodin Adis Džanić, NES Zajedno. Izvolite. Ja sam Adis Džanić, kandidat Narodnog evropskog saveza za načelnika opštine Velika Kladuša. Kandidat sam koji ima jednu namjeru, koji ima jednu želju i koji će se boriti do kraja da ostvarimo taj dio, taj cilj, a to je promjena u Velikoj Kladuši. I sam slogan Narodnog evropskog saveza je Pokrenimo promjene zajedno. Meni je drago danas da ja kao kandidat Narodnog evropskog saveza imam koaliciju s narodom, građanima Velike Kladuše koji su ujedinjeni s jednim ciljem, a taj cilj je promjena Velike Kladuše, da otvorimo Veliku Kladušu za investicije, da otvorimo Veliku Kladušu, da napravimo servis građana od opštine, servis privrednika, servis poljoprivrednika, da jednostavno zaustavimo da nije Velika Kladuša više slučaj, crna hronika. Velika Kladuša mora biti ponos svih nas Kladuščana, jer je ona to nekad stvarno bila. Velika Kladuša je stala u 2012. godine. Mi i ja, kao kandidat Narodnog evropskog saveza, želim u narednom periodu i u narednom mandatu, ako Bog da, sa svojim timom ljudi, dovesti u Veliku Kladušu u jedno najveće gradilište koje će biti na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Jedan od osnovnih ciljeva je da napravimo opštinu Velika Kladuša efikasnu, da administracija radi svoj dio posla, da se bavimo poljoprivredom, da se bavimo privredom, da se bavimo mladima, ali ne da se bavimo pričom, nego da se bavimo djelima.
Hvala lijepo. Evo, poštovani gledalci i slušalci radija, čuli smo, odnosno predstavili se svih 5 kandidata. Krenut ćemo sada sa pitanjima, odnosno kratkim njihovim odgovorima o tematskim oblastima. Budžet smo sačuvali, ponovo je i kao pitanje, temeljno pitanje za kandidate za načelnika općine, odnosno gradonačelnike. Čuli smo do sad jako puno različitih pristupa budžetu, različitih odgovora. Uglavnom, oni koji su na vlasti hvale taj budžet, oni koji su opozicija traže mu zamjerke. Evo, krenut će ovu priču, će otvoriti gospođa Šahinović. Kako vidite vi put do stabilnog budžeta općine Velika Kladuša? Hvala na pitanju. Pa ovako, kod nas nije problem budžet. Kod nas je to sve stabilno. Kod nas je problem što nema komunikacije, načelnik vijeće i nema kompromisa. Budžet je najvažniji dokument svake općine i on se mora usvajati u skladu sa zakonom. Budžet usvaja vijeće svake godine najkasnije do 31.12. za narednu godinu. Kod nas je poznato da vijeće nije usvojilo budžet 7 godina. Tako da o tome dosta. Poput korisnika socijalnih naknada, budžet bi trebao biti usvojen do tog datuma. Međutim, mi uvijek imamo isti problem. Od januara do marta niko nema primanja, što je veliki problem. Znači, čekamo da načelnik proglasi samostalno budžet. Vrijeme je isteklo. Biće prostora u onome prostoru za repliku, odnosno nadopunu da nastavite i tako dalje. Evo priča o budžetu, gospodin Boris Horvat. Budžet općine za ovu godinu iznosi 28 miliona maraka. S obzirom da je njegovo trenutno izvršenje oko 11,5 do 12 miliona, teško je očekivati da će godišnje izvršenje biti veće od 15 miliona maraka. Ovo nam govori da je budžet nerealno projektovan, tako da se brojna novčana davanja neće moći ostvariti, jer neće biti dovoljno sredstava za njihovu realizaciju. Ovako stanje posljedica toga da je zadnjih 7 godina aktualni načelnik sam proglašavao budžet. Tako stanje je neodrživo sa stanovišta transparentnosti prema građanima, poduzetnicima koji su ti koji pune budžet. Isto tako godinama se ne usvajaju izvještaje o izvršenju budžeta, kao ni izvještaje o radu javnih poduzeća. Kad je u pitanju prihodovna strana, rješavanje je jednostavno. Odblokirati izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola, a zahvaljujući tome budžet će se povećati za nekoliko miliona maraka. Kada počne masovnije gradnja, doći će i doživljavanja poslovnih aktivnosti, što će rezultirati većom potrošnjom, a samim tim i do povećanja budžeta. Hvala lijepo. Vrijeme je također isteklo. Gospodin Ismet Hušidić. Prihodi budžeta su porezni, neporezni i vlastiti. Na prva dva ne možemo utjecati, ali na vlastite možemo. Budžet je moguće povećati jedino novim kapitalnim projektima i ekonomsko-razvojnim, jer novi proizvodno-uslužni kapaciteti stvaraju novu vrijednost. Povećanjem budžeta stvorit ćemo uslove za smanjivanje dugova. Rashodi budžeta su plate i materijalni troškovi organa uprave i općinskog vijeća. Taj trošak iznosi 50% ukupnog budžeta. Ostali 50% trošimo na program zajedničke komunalne potrošnje, stipendiranje, prevoz učenika, centar za socijalni rad, sport, kulturu, vladin i nevladin sektor. Kapitalni projekti i grantovi. Budžet ćemo koncipirati na način da ima razvojnu komponentu, poticati mala i srednja preduzeća, obrtnike i poljoprivrednike, kao i ostaviti veći dio budžeta za socijalnu komponentu, jer socijalne kategorije su u teškoj situaciji i moramo voditi računa i o tim kategorijama. Hvala lijepo. Vrijeme je isteklo, pa ćemo, evo, pokušajte, nastavit ćete kasnije. Gospodin Adis Džanić. Hvala. 8 godina Velika Kladuša nema budžet. 8 godina Velika Kladuša ima budžet jednog lica. Znači, to je ono prvo što moramo mijenjati i što ćemo promijeniti, ako Bog da, 6. oktobra izlaskom na izbore i zaokružiti samu promjenu. A ta promjena je da
ova stranka koja je zadnjih 8 godina na vlasti mora završiti svoj proces, odnosno otići u jedan zaborav. Ja bih se složio s kolegama, ovdje svi smo oko jednog cilja, odnosno svi znamo tu problematiku, pa čak i naši obični građani, a to je moramo otkočiti procese koji zadnjih godina blokira sadašnja vlast. Moramo otkočiti procese kod izdavanja urbanističkih građevinskih dozvola. Sam taj proces će dovesti do punjenja budžeta. Čim otkočimo proces izdavanja urbanističkih građevinskih dozvola, automatski smo pokrenuli i niz ulaganja. Pokrećemo industrijske zone. Dolaze investitori, samim tim povećava se i potrošnja i povećava se punjenje budžeta opštine Velika Kladuša. Lijepo. I gospodin Amir Đogić, Laburistička stranka. Izvolite. Preuzimanje mandata općinskog načelnika sad u ovom periodu od 24. do 28. nastavit ću politiku kontinuiranog rasta i povećanja budžeta općine Velika Kladuša, kao što je to do sad neumorno radio gospodin Fikret Abdić. Naš budžet od početka ima tendenciju rasta. 122% uvećanja budžeta nije mala stvar za općinu Velika Kladuša. 166% su uvećani prihod po osnovu poreza na dohodak. Sama činjenica da se radi o porezu na dohodak potvrđuje podatak o rastu broju zaposlenih u Velikoj Kladuši od 26%. Također, za 41% su povećani prihodi od indirektnih poreza. Ukoliko razmatramo zašto je to tako, možemo vidjeti da se privredna dešavanja u Velikoj Kladuši izuzetna i da ova negativna slika, kako i drugi predstavljaju, nije tačna. Hvala lijepo. Evo ga prvi krug replike, 30 sekundi i prilika da dopunite svoje izlaganje. Ko se javlja ili da replicirate? Može, izvolite, gospođa Šahinović. Za povećanje prihodovne strane budžeta neophodno je hitno usvajanje komunalnog boda, uručivanje rješenja komitentima, čime bi općina ostvarila prihod od $500.000 konvertibilnih maraka. Program kapitalnih investicija mora biti prioritet kako bi se osigurala dugoročna stabilnost budžeta. Eto, to je to. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Horvat, izvolite. Tačno je da je budžet uvećan za 122%, međutim, taj isti budžet neće biti izvršen ni, da kažemo, na 50%. Što znači, opet sam rekao, izlagao sam da je 11,5 miliona maraka do 9. mjeseca, na kraju 9. mjeseca, izvršenje budžeta, što znači da za 3 mjeseca bi trebalo izvršiti još 15 miliona maraka. Ne znam stvarno na koji način, kako će oni uspjeti za 3 mjeseca da naprave nešto od 15 miliona ako nisu za 9 mjeseci mogli napraviti 11,5. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Ukoliko ne, idemo dalje. Molim. Izvolite, gospodin Đogić. Budžet općine Velika Kladuša, evo i govornici su potvrdili, je izuzetno stabilan. To je najlikvidniji budžet u Unsko-Sanskom kantonu. Općina Velika Kladuša je jedina koja danas u realnom vremenu nula ima obaveza, a ima milione sredstava na računima. Ono što Velikoj treba Kladuši jeste politička stabilnost, većina jedne stranke i načelnik iz te stranke. Zato nam treba podrška za većinu laborističke stranke i načelnika mene Amira Đogića. Hvala lijepo. Gospodin, evo da zatvorimo, gospodin Hušidić se javio. Pa ja moram naglasiti da povećanje budžeta je rezultat globalnih ekonomskih kretanja u svijetu, pandemije, rata i povećanja cijena. I povećanje putem uprave za indirektno oporezivanje je normalan slijedi, a ne vlastite angažmani i djelovanje organa uprave. Hvala lijepo. Gospodine Đaniću, želite li vi svoji 30 sekundi? Izvolite. Evo ovdje smo čuli u izlaganju da je budžet opštine Velika Kladuša najstabilniji, najlikvidniji na prostoru opštine, odnosno Unsko-Sanskog kantona, a ja pitam građane Velike Kladuše šta je budžet, odnosno šta je opština Velika Kladuša uradila zadnjih 10 godina kad je u pitanju infrastruktura, kad je u pitanju mjesne zajednice, kad je u pitanju industrijska zona, kad je u pitanju bilo koje ulaganje
jesmo li mi osjetili taj budžet, jesmo li mi osjetili tu likvidnost o kojoj govori kolega Amir? Hvala lijepo. Drugi krug replike, mislim da se gospodin Đogić javio, gospođa Šahinović i gospodin Horvat. Izvolite. Ja trenutno imam funkciju predsjednika kluba, najvećeg kluba vijećnika u općinskom vijeću. Stranke koje podržavaju Adisa Đanića, Borisa Horvata su stranke koje nisu dolazile na sjednice vijeća, stranke koje nisu htjele da učestvuju u javnoj raspravi kada je u pitanju budžet općine Velika Kladuša, stranke koje nisu podržale budžet općine Velika Kladuša, tako da je općinski načelnik gospodin Fikret Abdić uzeo na sebe odgovornost i sam proglasio budžet. Ukoliko su oni htjeli da rade na bilo kakvim projektima, mogli su, međutim nisu htjeli. Hvala lijepo, gospođa Šahinović. Pa ja moram naglasiti da pravovremeno treba aplicirati na projekte koji se objavljivaju kao javni poziv sa viših nivoa vlasti, te osigurati transparentnost i odgovornost u trošenju tih istih. Mi imamo problem što naše stručne službe kasne sa istim projektima zato što trenutna vlast nekako odugovlači sa potpisivanjem istih. I time gubimo znači sredstva koja se redovno dobijaju sa viših nivoa vlasti. Hvala lijepo, gospodin Horvat. Ja, gospodinu Đogiću, postavljam pitanje, znači koje mi nije odgovorio ni na debati u Velikoj Kladuši. Zašto je bila zaključana općinska vijećnica? Kako da dođu unutra vijećnici i da rade ako je općinska vijećnica zaključana? Je ona zaključana zato što unutra stoje neke pare ili ne znam nija neka vrijednost pa se mora zaključavati? Nigdje u svijetu nisam vidio da općinska vijećnica se zaključava. Samo bih želio odgovor zašto se zaključava općinska vijećnica u Velikoj Kladuši. Hvala lijepo. 30 sekundi imate pravo, gospodin Hušidić i Đanić. Želite li iskoristiti drugi krug replike? Izvolite. Ne, Đanić. Znači ovdje je istina jedna da već zadnjih par godina općinsko vijeće Velika Kladuša nije imalo mogućnost da razmatra i usvaja budžet, jer li taj prijedlog nikad nije ni došao do njih da bi mogli razmatrati. Iz tog razloga se i dovodilo do situacije da načelnik opštine sam proglašava budžet. Hvala. Hvala lijepo. Evo, iscrpili smo 2 kruga replike. Idemo na narednu oblast. Svaka općina ima određeni potencijal ili resurs koji je okosnica njenog razvoja. Koji su to temeljni resursi Velike Kladuše i kako ih iskoristiti? U kom pravcu će ići razvoj općine Velika Kladuša? Ovu priču otvara gospodin Horvat. Kao što sam predstavljanje rekao, bez obzira na tešku situaciju u Velikoj Kladuši, ja sam ubijeđen da u relativno kratkom periodu mogu dovući investitori koji su uložili značajna sredstva u proizvodne kapacitete na području općine Velika Kladuša. Zahvaljujući dobrim poslovnim kontaktima koje sam izgradio u svom dugogodišnjem iskustvu u poduzetničkom sektoru, čvrsto sam ubijeđen da ću širom otvoriti vrata Velike Kladuše investitorima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Ono što je činjenica jeste da čim objavljena moja kandidatura, već sam počeo dobivati pozive i poruke od ozbiljnih investitora koji su zainteresirani za ulaganje na našem području. Sam podatak da na području općine Velike Kladuše imamo manje od 5000 zaposlenih radnika dovoljno govori gdje smo mi trenutno u Bosni i Hercegovini. Aktuelni načelnik koncept razvoja je zasnivao na javnom preduzeću Komunalije i u tu svrhu iz budžeta su otišle desetine miliona maraka ovom poduzeću. Kao rezultat takve politike imamo da je ovo poduzeće u konstantnom financijskom problemu, kasne plate, a doprinosi se ne isplaćuju po nekoliko mjeseci. Sa ovakvom praksom moramo prekinuti jer uloga općine nije da zapošljava, već da stvara bolji ambijent za investitore. Hvala lijepo, gospodin Hušidić. Izvolite. Rehabilitacija postojećih poduzetničkih zona i izgradnja novih. Izgradnjom nove poduzetničke zone stvaramo mogućnost da naš strateški resurs, pitka i termalnu vodu, stavimo u funkciju ekonomskog razvoja naše lokalne zajednice. Kako? Na način da ćemo izgraditi punionice vode, lječilišne i hotelske kapacitete, te otvorene i zatvorene bazene. Rješenjem statusa Stari grad Velika Kladuša i drugih gradova kao turističkih destinacija za razvoj turizma.
seoski i gastroturizam zbog proizvodnje zdrave hrane. Da bi sve ove pretpostavke stavili u funkciju turizma, formirat ćemo turističku zajednicu koja će uvezati ovaj prostor kao centralni dio okruženja našeg velikog potencijala rijeke Une, Plitvičkih jezera i lječilišta Topusko. Poslovno-pravni ambijent i pravna sigurnost su osnov, a investitori će doći sami. Hvala lijepo. Gospodin Adis Džanić. Sama blizina graničnog prijelaza Maljevac je garancija da Velika Kladuša ima ogroman potencijal kad je u pitanju razvijanje, kad je u pitanju blizina Europske unije. Da bi mi danas investitore mogli dovesti u Veliku Kladušu, jedno je bitno, a to je da trenutna garnitura koja je na vlasti, koja zadnjih 10 godina ne radi ništa, mora otići. Moraju doći mladi ljudi koji su neopterećeni prošlošću, moraju doći mladi ljudi koji imaju ideje, koji imaju smisao i koji žele raditi. Radit ćemo na način da ćemo otvarati nove industrijske zone, staviti postojeće u funkciju. Velika Kladuša ima ogroman potencijal kad je u pitanju i sam turizam. Mi ćemo osnivati turističku zajednicu, odmah u prvom mjesecu krenut ćemo u realizaciju tog dijela. Velika Kladuša ima 4 stara grada koji mogu biti nosioci turizma na ovom području. Ne samo Velike Kladuše, nego i šire. Velika Kladuša ima ogroman potencijal kad je poljoprivreda u pitanju, jer po tom smo poznati kao jedni od najvećih poljoprivrednih sredina i imamo najveće poljoprivredne proizvođače na Unsko-Sanskom kantonu. Hvala lijepo. Gospodin Amir Đogić, Laboristička stranka. Izvolite. Ključ razvoja općine Velika Kladuša jeste usvajanje strategije razvoja i usvajanje prostornog plana. Ono što je jako bitno za istaći da stranke koje podržavaju Borisa Horvata i uključujući i ove dvije stranke ASD, ANS, nisu htjele usvojiti nacrt prostornog plana, nisu htjele omogućiti građanima ikako da učestvuju u prostornom planu i sada ovdje govore apsolutno neke drugačije podatke, što nije tačno. 4 godine nacrt plana čeka u općinskom vijeću. Međutim, sama činjenica zašto to čeka 4 godine ima jedna istina, a to je da se pogoduje određenoj građevinskoj mafiji koja je prisutna u Velikoj Kladuši i koja je proces izdavanja urbanističkih dozvola, ali i dalje procedure zaustavila 2020. godine i sada učesnici te takozvane akcije mreža su na listama za općinsko vijeće kako naše stranke, tako su i promijenili stranke na listi Naroda i Pravde i čak je i kandidat koji je 2020. predstavljan Velikoj Kladuši kao kandidat bez mrlje i on se nalazi na listi za općinsko vijeće. Toliko o razvoju Velike Kladuše. Hvala lijepo. I gospođa Delila Šahinović. Ključno je iskoristiti postojeće resurse naših javnih preduzeća i radnu snagu, te na taj način doprinijeti lokalnoj ekonomiji. Mi možemo imati želje i snove, međutim, zašto ne krenuti od onog što već imamo? Opet napominjem, kod nas nije problem, imamo sve resurse, ali nemamo kompromisa. U tome je najveći problem. Svako od nas 5 želi dobro svome gradu, ali bez kompromisa i komunikacije od toga nema ništa. Hvala. Hvala lijepo. Evo, čuli smo 5 odgovora na isto pitanje. Slijedi prvi krug replike, odnosno dopune vašeg izlaganja. 30 sekundi. Ko se javlja? Može, izvolite, gospodin Horvat. Ovo mi je najsmiješnija riječ što sam danas čuo, građevinska mafija. U zadnjih 12 godina u Velikoj Kladuši nije izrađeno 3 stana, da kažemo, a kamoli da napraviti neki pogon ili nešto, neka benzinska pumpa ili bilo šta. Riječ građevinska mafija znači da se gradi 100 stanova ili ne znam 100 nekih pogona i ovoga i onoga, da neko nešto napravi. U ovom slučaju volio bih samo da mi navedu 3 imena u Velikoj Kladuši od te građevinske mafije koji su nešto napravili. Hvala lijepo, gospođa Šahinović. Ja moram napomenuti da imam želju jednu, recimo, od dodatnih djelatnosti koje naše javno-komunalno preduzeće ima. Recimo, zašto ne bi prodavnica mješovitom robom, kao što je Alatuša, služila za naše penzionere i socijalno ugrožene građane, tako što bi imali tu da kupe životne namirnice po nabavnoj cijeni ili nekoj vrlo maloj marži
kako bi se samo troškovi platili i rad radnika. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Đanić, izvolite. Evo da iskoristimo ti dodatnih 30 sekundi. Velika Kladuša mora po uzoru na ostale uspješne sredine u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju administracija opštine, Velika Kladuša mora biti efikasnija. Da bi mi privukli strane investitore, da bi rješavali taj dio kad je u pitanju sama registracija, nemoguće je da u našim susjednim opštinama ili u opštinama kao što su Tešanj, Gračanica, samu registraciju završite za 72 sata ili ono što kažu dok popijete kahvu, dok to kod nas traje mjesecima. Mi da bi postali ozbiljna opština, moramo mi postati ozbiljni. Gospodin Hušidić. Pa evo ja da kažem da općina ima ulogu propisanu Ustavom, zakonom i statutom općine, a to je da ona stvara poslovno-pravni ambijent i pravnu sigurnost. Nije uloga općine da zapošljava i da otvara nove pogone, nego njena je uloga da ona bude servis potencijalnim investitorima i da svakodnevno je na usluzi, da oni svoje zahtjeve rješavaju u zakonom propisanom roku. Hvala lijepo. Gospodin Đogi, želite, izvolite. Evo, ovoj trojici kolega postavio pitanje šta je predviđeno članom 40. statuta općine Velika Kladuša, da mi odgovore ovdje javno. Dalje, ovo što su napisali Borisu Horvatu, i to što kažu i slabije čita, ali istina je ukoliko vi ne želite da usvojite nacrt plana, ukoliko ne želite da riješite problem prostornog plana koji rješava probleme sve u Velikoj Kladuši, možemo osnovno sumnjavati da se nekom pogoduje, a to može biti samo građevinska mafija. I nije istina da se u Velikoj Kladuši ne gradi, nažalost gradi se na crno. I to je što je činjenica, tako je i gospodin Horvat sagradio svoje objekte, što kažu na crno, i uzurpirao imovinu općine Velika Kladuša. Hvala lijepo. Novi krug replike, dopune, novi 30 sekundi. Ko se javlja prvi? Izvolite, gospodin Hušidić. Pa evo, ja bi samo pojasnio, gospodin napominje i spominje nacrte dokumenata. Ako imamo nacrte, znači da se je ušlo u njihovu izmjenu i dopunu i zakonodavac je predvidio tu mogućnost. Kad ste u toj poziciji, onda nosioc izrade daje stručno mišljenje za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola, što znači da su mogli redovno izdavati urbanističke dozvole. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Đogić, izvolite. Ja sam ovdje napomenuo da u općinskom vijeću egzistira 28 vijećnika, 12 je laborista. Mi smo bili na sve jednoj sjednici općinskog vijeća, glasali smo za sve odluke. Nažalost, stranke koje podržavaju Borisa Horvata i ove dvije stranke, A, SDA i NES, u Kladuši je prijavljena kao koalicija NES zajedno, nisu htjeli to podržati. Mi ne možemo druge općine su se obogatile na račun Unsko-Sanskog kantona. Evo, fabrike i pogoni iz Velike Kladuše su u Tešnju. I ja razumijem gospodina Đanića jer je njegov šef iz Sazina Nermino Grešević neki dan bio u Tešnju i išao gledati kako rade kladuške fabrike. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Horvat. Ja moram reći gospodinu Đogiću da u zadnjih 3 godine preko 600 radnika napustilo Veliku Kladušu, znači koji su radili. Ne znam samo kako će to reći, zašto je to, jesam i tu ja kriv što je otišlo toliko firmi iz Velike Kladuše koje su radile, da kažem, i privređivale u Kladuši. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Izvolite, gospodin Đanić. Velika Kladuša, da je bilo političke volje većine koja godinama vlada ovdje, mogla biti i danas jedna od najjačih sredina kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, ali je javno poznato i evo, drago mi je da to i građani Velike Kladuše prepoznaju, da je naša vlast to sve blokirala. Pa smo na kraju odbili od Velike Kladuše jednu veliku mesnu industriju Perutnina Ptuj kojoj nije dozvoljeno da radi u Velikoj Kladuši, pa evo danas nažalost uzmamo njene proizvode, ali oni su negdje u nekim drugim mjestima Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo. I tu gdje su registrirani, tu se plaća. Hvala lijepo. Mislim da je ostala još mogućnost gospođi Šahinoviću koliko želi ovih 30 sekundi iskoristiti. Pa ja mislim da se tu najviše hoće da stekne neki monopol kao što je to bilo u prethodnim tim periodima. Ja sam uvijek zato da se da mogućnost svakom mladom čovjeku, znači ne mora biti samo jedan čovjek, jedno preduzeće
osnivač drugih djelatnosti, nego da svako ima pravo na svoj biznis koji će pokrenuti, da ga tu zadrži gdje trebaju biti, u našoj Velikoj Kladuši. Hvala lijepo. Idemo na narednu oblast. Odnos prema selu i poljoprivredi. Stanje u poljoprivredi manje više je poznato. Stalno se o njoj priča, ali nedovoljno otprilike radi, tako da nedostaje ulaganja u poljoprivredu, nedostaje dovoljno podrške poljoprivredi i poljoprivrednicima. Na jednoj strani imamo manjak radnih mjesta, odnosno gubitak brojnih firmi, radnih mjesta koje se gase, ali malo ko se odlučuje da ide u pravcu poljoprivrede. Radije se ljudi odlučuju da odu vani nego da se bave poljoprivredom, od koje se također može vrlo dobro živjeti. Sad, šta može objektivno općinska administracija učiniti da pomogne i pomogne poljoprivrednim proizvođačima i potakne poljoprivrednu proizvodnju na prostoru općine Velika Kladuša? Evo će priču otvoriti gospodin Ismet Hušidić. Izvolite. 90% seoskih domaćinstava posjeduje barem po jedan nelegalno izgrađeni objekt. Zato je moj stav da omogućim legalizaciju tih objekata bez bilo kakve naknade prema općini, dakle 100% oslobađanje. Ovo činim da bi naši građani mogli aplicirati na grant sredstva za poljoprivredu i utopljavanje objekata kod nadležnih ministarstava i sredstva EU. Bez građevinskih dozvola nema grant sredstava i nema EU fondova. Ja kao načelnik zahtijevaću pojednostavljenje procedura i dokumentacije za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi. Stavit ću u funkciju savjetodavnu službu i značajno povećati grant za poljoprivredu. Sredstvima budžeta i civilne zaštite obezbijediti novi fond za naknadu štete uzrokovane elementarnim nepogodama. Ja mogu govoriti o poljoprivredi, jer ja i moja porodica 20 godina se bavimo poljoprivredom i ja te probleme vrlo dobro znam i osjetim. Hvala lijepo, gospodin Đanić. Kao bivši ministar poljoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona veoma dobro poznajem situaciju kad je poljoprivreda u pitanju i potrebe samog sela. Upravo iz tog razloga, kad smo i ulazili u ovu izbornu utrku, mi smo zahtijevali od Udruženja poljoprivrednika u Velikoj Kladuši da ne samo da učestvuju glasom, nego da svog člana daju na listu Narodnog Evropskog saveza, da naredne 4 godine radimo i gradimo zajedno. Kad je u pitanju poljoprivreda u opštini Velika Kladuša, mora se podhitno uspostaviti bolja saradnja sa višim nivoima vlasti, odnosno sa kantonalnim i federalnim ministarstvom. Mi smo u procesu usvajanja strategija kako kantonalni, tako federalni i moramo biti u korak s tim dijelom. Ono što vam mogu reći da to u prošlom periodu nije bio slučaj. Slažem se sa kolegom da kad je u pitanju selo, preko 70% objekata, ako ne i veći postotak, danas nema urbanističku građevinsku dozvolu. To će dovesti do situacije da naši poljoprivredni proizvođači neće moći ostvariti svoje poticajna sredstva i mi moramo ubrzati i pojednostaviti situaciju, odnosno riješiti mogućnost legalizacije njihovih objekata. Hvala lijepo. I gospodin Amir Đogić, izvolite. Laboristička stranka je opredjeljena da sve resurse općine Velika Kladuša stavi pod svoju kontrolu i naravno povećanjem budžeta općine Velika Kladuša potiče poljoprivrednu proizvodnju, preradu voća i povrća, te industrijske, odnosno te proizvodne kapacitete koji već postoje na području općine Velika Kladuša. Ono što je jako bitno za istići jeste da smo u proteklom periodu isplatili iz budžeta općine Velika Kladuša na ime poticaje poljoprivrednoj proizvodnji preko 2,2 miliona maraka. 800.000 maraka smo platili po osnovu poticaja, odnosno poticaje samog poduzetništva. Sama činjenica da u Velikoj Kladuši za 18% je uvećan broj poslovnih subjekata, moram istići da je najveći broj poljoprivrednih gazdinstava. Ono što smo kao laboristička stranka uradili jesmo da smo unutar općine Velika Kladuša kroz administraciju ubrzali procese davanja dozvola seoskim domaćinstvima i tim smještajnim kapacitetima koje su vezane za seoska domaćinstva i svako onaj ko je podnio zahtjev i ispunio minimalno tehničke uvjete dobio je rješenje za rad. Hvala lijepo. Gospođa Delila Šahinović. Pa ja moram reći da sam oduševljena sa ovim pričama, međutim, kao da ne živimo u istom gradu.
Nadam se da će nekada doći do te sloge i da se problemi počnu rješavati. Eto, toliko. Hvala lijepo. I gospodin Boris Horvat. Ja mislim da je gospodin Đogić došao iz neke druge sfere, iz nekog drugog grada, ne znamo dakle. Što se tiče naše poljoprivrede i svega, svi znamo kako je ekonomska stabilnost i samodrživost opštine u kojem se situaciji. Podrška poljoprivrednice, uključivati subvencije, osiguranje povoljnih kredita, tehničku pomoć i edukaciju. To ćemo činiti kadrovskim jačanjem službe za poljoprivredu, koja će stručnim savjetima i idejama pomagati poljoprivrednicima u poboljšanju poljoprivredne proizvodnje. Za poticaje poljoprivrede planirati se puno veća sredstva od dosadašnjih, jer moja je namjera da kao budućeg načelnika da pokušamo živjeti sela i poljoprivrednu proizvodnju. Na području općine imamo nekoliko izuzetno uspješnih poljoprivrednih proizvođača koji svojim primjerom dokazuju da se dobro može živjeti od poljoprivrede. Poticaji za poljoprivredu postoje na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou. Poljoprivrednike je potrebno dodatno educirati u tom pogledu kako bi što više sredstava povukli iz projekata za poljoprivredu. Jednostavno, poljoprivreda je grana koja je posljednjih godina neopravdano zapostavljena u Velikoj Kladuši. A imamo veliki potencijal koji trebamo iskoristiti. Hvala lijepo. Evo, čuli smo svih pet odgovora. Slijedi prvi krug replike, odnosno dopune vašeg izlaganja. Ko se prvi javlja? Izvolite. Gospodin Hušidić, pa gospodin Đanić. Ja ću samo kratko pitati. Čujem 2.200.000 da je izdvojeno iz budžeta za poljoprivredu. Koliko je od tih sredstava dobila Kladuška zadruga? Gospodinu Đogiću je upućeno pitanje. On može ili ne odgovoriti kad bude prostor za repliku. Vi imate još uvijek... Molim? Nema, to je, imate 30 sekundi, niste iskoristili dovoljno. Gospodin Đanić se javlja, odnosno sačekajmo, želite li odgovoriti odmah, gospodine Đogiću? Sačekat ću. Izvolite, gospodine Đaniću. Kad je u pitanju poljoprivreda Velike Kladuše, moramo pojačati sam kapacitet ljudi koji rade u službi, u administraciji Velike Kladuše. Moramo povećati poticajna sredstva da naši poljoprivrednici mogu biti konkurentni poljoprivrednicima drugih opština. Toliko. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Đokić, izvolite. Gospodin Ismet Hušidić je bio savjetnik općinskog načelnika, gospodine Fikr Tablić, 4 godine. Znači, kao savjetnik je utjecao na procese, tako i kreiranje samog budžeta, ali i vođenje svih projekata. Ono što je interesantno, ovako imamo osjećaj da gospodin Ismet Hušidić ima neku vrstu amnezije iz razloga što sam prisustvovao na sastanku u općinskom kabinetu kada je on bio ovlašten za sve projekte u općini Velika Kladuša i njega je gospodin Fikr Tablić rekao: Ismete, ovdje u Kladuši ništa ne ide, ide samo tvoja zgrada. Hvala lijepo. Gospodin Horvat. Gospodine Đogić, ćete odgovoriti na pitanje koliko je sredstava otišlo za zadrugu Velika Kladuša? Gospođa Šahinović iz prvog kruga ima još uvijek mogućnost za repliku. Vjerovatno ne želi odgovoriti, jer to je malo poveća cifra, što bi ga sramota reći koliko je to para otišlo za zadrugu. Izvolite, evo gospodin Đogić, drugi krug replike. Svi se kunu u poljoprivrednu proizvodnju i imaju načine. Svi bi nekoga doveli sa strane, doveli neke investitore i dali tamo njima nešto da rade. Mi moramo konkretno krenuti u radu i unutar Velike Kladuše Laboristička stranka jedina je kompaktna organizacija koja je spremna da i kadrovski i na razno druge načine sudjeluje u razvoju općine Velika Kladuša. Kao i prvo i osnovno rekao sam, nacrt plana nam je u funkciji, odnosno u proceduru 4 godine u općinskom vijeću. Hvala lijepo, gospodin Hušidić. Tačno je, Ismet Hušidić je bio dio tima koji je igrao i nadam se da sam svoju ulogu kao pojedinca vrhunski odigrao. Stvar je koncepcije. Kad sam vidio da ide u kom pravcu, ja sam se povukao. Napominjete zgradu. 1/5 zgrade je vlasništvo moje porečne firme. Ja bih tu zgradu i moju imovinu mijenjao za imovinu vaših mentora u Hrvatskoj koji su teško stekli sa leđa ovog naroda. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja?
Drugi krug replike, drugi 30 sekundi, mogućnost imaju gospodin Horvat, gospođa Šahinović i gospodin Džanić. Gospodin Horvat se javi, izvolite. Zadnjih 8 godina komunalno poduzeće je progutalo oko 80 miliona maraka iz budžeta. Pitanje za gospodina Đogića, šta je od tih 80 miliona maraka urađeno u Velikoj Kladuši? I kad će podnijeti izvještaj? Ima više vremena, kad će podnijeti izvještaj da se vidi gdje su utrošena ta sredstva? Hvala lijepo. Gospođa Šahinović, želite li vi? Pa ništa, ja mogu samo reći da te materijalne vrijednosti, ja nisam toliko zatrovana s njima. Ja to sve nekako gledam onako sa ženske strane i vjerujem da će jednog dana doći neko na čelu općine ko neće gledati samo u novac, već da na drugi način svojim građanima omogući bolji i perspektivniji život. Eto. Hvala lijepo. I gospodin Džanić, želite li iskoristiti? Imate 30 sekundi. Izvolite. Ja ću svoji 30 sekundi iskoristiti ponovo za kad je u pitanju sama poljoprivreda, jer je poljoprivreda jako bitna grana, naročito kad je u pitanju opština Velika Kladuša. Mi smo danas zapustili selo. Mi nemamo malog farmera, ostali su samo veliki farmeri. Opština Velika Kladuša u svom budžetu mora imati odvojena sredstva za pomoć za nove mlade poljoprivrednike, nešto u vidu kao što to trenutno sad radi kantonalno i federalno ministarstvo. Ali opština Velika Kladuša mora pokazati mladim ljudima da ih želi, da ih treba i da ih cijeni. Tako što će imati dodatna sredstva koja će obezbijeti mladim poljoprivrednicima da se bave poljoprivredom. Hvala lijepo. Evo, okončali smo priču o još jednoj tematskoj oblasti. Naredna je komunalna infrastruktura i položaj mjesnih zajednica. Evo će priču otvoriti gospodin Adis Džanić. Nes zajedno. Izvolite. Što se tiče komunalne infrastrukture, Velika Kladuša ima jednu polaznu tačku koja će se vrlo lako i dobro moći nadograditi sa jednim zajedničkim radom. A radom upravo ono što govorim evo zadnjih 20 dana svojim mještanima, građanima Velike Kladuše je da budžet Velike Kladuše mora biti i razvojni i socijalni i da sve jedna mjesna zajednica mora biti obuhvaćena tim budžetom. Nažalost, zadnjih 10 godina to nismo imali. Mi imamo problem kad je u pitanju ne samo mjesne zajednice, imamo problem kad je u pitanju i grad. Mi u užem jezgru grada nemamo dovoljno parking mjesta. U samom centru grada nam je makadam. Nemamo zelenu pijacu. To je žalosno. U 2024. godini da osobe koje se bave svojim radom, koji ne mogu doći u jednu opštinu, u jedan grad, da mogu slobodno izložiti i prodati svoje proizvode. Ja kao načelnik opštine Velika Kladuša ću se zalagati i to ćemo ako Bog da ostvariti, da već u prvom mandatu Velika Kladuša bude imala jednu gradsku tržnicu, odnosno zelenu. Hvala lijepo, gospodin Đogić. Izvolite. Kada je u pitanju sama ova tema, ono je jako bitno za istaći da Laboristička stranka Bosne i Hercegovine je radila do sad na jedna velika projekta. Jedan je već i dobio građevinsku dozvolu, ali nažalost zbog ovih koji su cijelo to vrijeme obstruirali nismo mogli završiti taj projekt. To je gradska tržnica Velika Kladuša koja obuhvata sve ove sadržaje koje su govornici istakli, međutim stranke koje je podržavaju nisu htjele podržati gradsku tržnicu Velika Kladuša, niti su htjeli podržati samo finansiranje gradske tržnice. Ono što je jako bitno jeste i drugi projekt Centra za upravljanje otpadom koji je također došao bio u fazu da ide na općinsko vijeće i ukupna vrijednost ova dva projekta je negdje oko 25 miliona maraka. Ono što je jako bitno za istići jeste, vidimo ovdje da su oni protiv radnih mjesta, pogotovo evo, kolega Boris Horvat, jer non stop upire na samu firmu Komunalije. Netočne su informacije da kasni plaća i netočne su informacije da su neuplaćeni porezi i doprinosi. Dapače, sve je izmireno i u redovnoj proceduri. Hvala lijepo, gospođa Šahinović. Pa ništa, Amire, evo pitanje za tebe. Možeš li nam obećati da će to tako i dalje biti redovno? Ili samo do izbora? To je to. To je to. Hvala lijepo, gospodin Horvat. Kada je pitanje komunalna infrastruktura, ona je isto tako jedan od prioriteta u mom programu, jer se posljednjih 12 godina gotovo ništa nije radilo.
Za razliku od ovog segmenta moramo izvršiti sljedeće. Osvajanje prostornog plana Velike Kladuše. Hitno rješavanje preko 3800 predmeta za urbanističke i građevinske dozvole te legalizaciju izgrađenih objekata. Nastavak kapitalnih investicija na izgradnji kolektora i kanalizacijone mreže za koje postoje odobrena sredstva Europske banke. Rješavanje putnih pravaca i rasvjete istovremeno u partnerstvu sa građanima. Proširenje kapaciteta prilaznih ulica u gradu prema graničnom prelazu Maljevac. Uređenje gradskih mezarija i grobalja. Kad su u pitanju mjesnih zajednica, treba istaći da preko 7 godina nisu održani izbori za rukovodstvo mjesnih zajednica. To se mora hitno uraditi kako bi se izabrali legitimni savjeti mjesnih zajednica. Potrebno je vratiti značaj mjesnim zajednicama, manifestaciju krajiški te ferić vratiti da se održava po mjesnim zajednicama kao što je bilo prije 8 godina. Isto tako Kladuške dane poljoprivrede i ostale seoske manifestacije vratiti na sela i na taj način doprinijeti oživljavanju mjesnih zajednica. Hvala lijepo. I gospodin Hušidić, izvolite. Programom rada predvidio sam formiranje katastra puteva i detaljno snimanje stanja. Istovremeno formirat ću odeljenje za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva pri javnom komunalnom preduzeću kad imamo odjel za odvoz smeća i uređenje grada, tako isto možemo imati i odjel za održavanje lokalnih puteva. Sela su pusta, ali moraju biti čista. Struja, ulična rasvjeta i vodu rješavat ćemo u suradnji sa javnim preduzećima koje gazduju tom infrastrukturom. Općina rješava imovinsko-pravne odnose i izdaje građevinske dozvole. Kako od 2017. godine nema izbora u mjesnim zajednicama, provesti izbore, izabrati organe i iste staviti u funkcije građana. Poboljšati stanje objekata za rad organa mjesne zajednice. Hvala lijepo. Evo ga prilika za dopunu novih 30 sekundi ili repliku. Ko se javlja, izvolite, prvi krug. Gospodin Đokić, izvolite. Ja sam namjerno krenuo gradske tržnice Velika Kladuša iz razloga što je laboristička stranka ogromnu energiju uložila u rad sa mjesnim zajednicama, odnosno u okviru našeg projekta ravnomjernog razvoja grada i sela. Mjesne zajednice smo zastupili u budžetu općine Velika Kladuša, čak smo izradili brošure onako da svi znaju kako se funkcioniše i radi unutar mjesnih zajednica i zato smo dobili pohvale međunarodnih organizacija kada je u pitanju takvi slični projekti koji finansiraju putem saveza i općina i gradova u federaciji. U budžetu općine Velika Kladuša imamo kod za opremanje, odnosno izgradnju mjesnih zajednica, imamo kod za naknade predsjednicima mjesnih zajednica, imamo kod za opremanje i to je naš odnos i naš stav prema mjesnim zajednicama u Velikoj Kladuši. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospođa Šahinović pa gospodin Đanić. Pa evo, ja imam informaciju da ti neki predsjednici mjesnih zajednica uopšte ne žive ni u mjesnoj zajednici, ni u Bosni i Hercegovini, a naknade redovno primaju. To je to. Hvala lijepo, gospodin Đanić. Ja kao načelnik opštine Velika Kladuša neću imati nakon 10 godina govoriti da imam spremne neke projekte koji nisu realizirani 10 godina. Ja ću to realizirati zajedno s partnerima, zajedno s općinskim vijećem, jer ćemo razgovarati na jedan ljudski način, a ne samo da je jedna stranka u pravu i da samo ona se može pitati. Općinska vijećnica će biti vijećnica gdje će se iznositi ideje, a ja kao načelnik opštine ću taj dio sprovoditi. Znači, neću nakon 8 godina govoriti o nekakvim projektima i nešto, a 8 godina biti na vlasti. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Horvat, izvolite. Gradska tržnica je projekat prije 15 godina. 15 godina se priča o projektu Gradska tržnica. Projekat u Šumacu, proizvodni pogon, znači u Šumacu koji je dobio dozvolu prije 12 godina, koja stoji u ladici, niko je nije podigao. Pitam gospodina Đogića, ako ste dobili urbanističku saglasnost prije 12 godina, zašto niste bar temelje te tvornice u Šumacu napravili? Hvala lijepo. Ko se dalje? Gospodin Hušidić, imate iz prvog kruga 30 sekundi, izvolite. Ja u mom programu rada predvidio sam male projekte, ali provodive. I zato realizacijom tih projekata bar ćemo prvi korak učiniti ka boljem prosperitetu građana Velike Kladuše i rješavanju njihovih problema.
To je to, hvala lijepo. Drugi krug, novi 30 sekundi. Izvolite, ko se javlja? Gospodin Đogić. Ja imam osjećaj da sam ovdje, što kažu, sam protiv svi, ali je to i tako gdje se meni samo postavljaju pitanja. Ono što je jako bitno jeste da komunalna infrastruktura i odnos mjesnih zajednica, to je povezano. Međutim, stranke koje podržavaju Borisa Horvata i ove dvije stranke, SDA, NES u koaliciji NES zajedno, nisu htjele da usvajaju ni program kapitalnih investicija. Nažalost, nisu htjele ni da dolaze na sjednice općinskog vijeća. Što se tiče rada javnih preduzeća, što se tiče rada javnih ustanova, nisu one kao što je kod nekih firmi gdje morate radnici svi potpišu regres, a taj regres naravno oni ne dobiju, nego te firme, odnosno njihove porodice, taj regres uzmu sebi, kao što je to kod Borisa Horvata. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Đanić. Narodni Evropski savez će raditi na način da će razumijevati i potrebe drugih stranaka, ili ovo što smo imali do sad, zadnjih 8 godina, se je pokazalo i dokazalo da nije u redu. Ne može jedna strana zahtijevati, stalno biti u pravu i da ne uvažava mišljenje ni običnog građana, a ni odabranih vijećnika ostalih stranaka. Ono što ćemo raditi, radit ćemo na boljoj Velikoj Kladuši, na zajedničkoj Velikoj Kladuši, jer Velika Kladuša treba svima nama. Znači, ne samo glasačima jedne stranke, nego svim građanima Velike Kladuše. Dosta nam je podjela, dosta nam je... Hvala. Završite misao. Završite. Hvala lijepo. Gospodin Hušidić, izvolite. Program zajedničke komunalne potrošnje prije 10 godina bio je 520.000. Sada je 5 miliona. Je li realno povećanje 10 puta? Što znači, postavljam pitanje, jesu li građani stvarno imali kvalitetnu uslugu za trošenje ovolikog novca i gdje su ta sredstva utrošena? Hvala lijepo, gospodin Horvat. Evo, gospodin Đogić iznosi još jednu laž koju ću izgleda morati sutra demantirati ujutro rano, da firma Miral da uzima regres od svojih radnika ili ne znam nija novce. Ali opet ne odgovara na pitanje koje sam ga pitao. Znači, ni na jedno moje pitanje nije odgovorio, ni na dozvolu za Šumatac, ni za gradsku tržnicu kad su oni bili na vlasti, kad su imali većinu, kad su imali znači, vijeće. Znači, nisu ništa napravili i mi čekamo da zadnjih 20 godina da se nešto u Velikoj Kladuši promijeni. Mislim, stvarno dokle više. Hvala lijepo. Još ima mogućnost gospođa Šahinović. Izvolite. Želite li 30 sekundi iskoristiti? Ne. Hvala lijepo. Idemo, ostalo je još jedna tematska oblast, kultura, sport i mladi. Evo nekako puno otprilike značajnih priča u jednoj minuti, ali evo pokušajte, što kažu, biti ekspeditivni i pokušati tipovati na ono što je najbitnije kad je ovaj segment u pitanju. Gospodin Amir Đogić, izvolite. Laboristička stranka Bosne i Hercegovine poseban odnos je posvetila mladim ljudima. Rezultat tog odnosa prema mladim ljudima je ja sam ovdje kao najmlađi kandidat za općinskog načelnika. Svi su zamjerali do sada da je naš kandidat star na njegove godine. Sada nam nude neke druge kandidate koje i sa sumnjivim diplomama i sumnjivim studijima, a da ne kažem za gospodina Borisa Horvata koji neki dan napunio 60 godina i na to je, što kažu, neobrazovan. Stranke koje ga podržavaju su sve činile da otjeraju mlade iz Velike Kladuše, gaseći i šuteći na prenos radnih mjesta njihovi u neke druge lokalne zajednice u sredine u Bosni i Hercegovini. Mi smo putem javnih preduzeća, javnog sektora zaposlili jako velik broj mladih ljudi, dali im šansu. Ja sam baš u sportskoj dvorani donio jako velik broj projekata na kojima su ti mladi ljudi radili i jedini način da se uspori odlazak stanovništva jeste davanje konkretnih prilika mladim ljudima. Mi smo također i pripravničke omogućili našim stipendistima općine, a u narodnom periodu, naravno, kako smo i do sad, nastavit ćemo da zapošljavamo sve mlade kategorije ljudi, znači od srednje, osnovne škole, srednje do fakulteta. Hvala lijepo. Gospođa Šahinović. Što se tiče mladih, oni su većinom otišli iz naše zemlje zbog nepovjerenja i nedostatka nade. Da bi se to promijenilo, prvo moramo poraditi na povratku povjerenja u nadu. Moramo raditi na tome da vrtićima, znači, dajemo subvencije, da svim školarcima
subvencioniramo prevoz. Znamo dobro da su karte mjesečne iz nekih udaljenih mjesta prelaze preko 220 maraka. Ako je dvoje djece, znači to je ogroman novac za jednog roditelja. Svim studentima dati stipendije, ali postavlja se pitanje, kad oni to sve završe, kako ih zadržati da ne odlaze nam mladi i obrazovani. Znači, dati im mogućnost tako što će se maksimalno uključiti i u donošenje odluka i u razne aktivnosti koje se dešavaju u našoj lokalnoj zajednici. Hvala lijepo, gospodin Boris Horvat. Cijelokupna kulturna dešavanja u Velikoj Kladuši svela su se na kladuško ljeto i kladušku zimu, a tu je kultura minimalno zastupljena. Nastavit ćemo se ovom manifestacijom i dalje, ali drugačijem formatu, gdje će biti više uključena mjesna zajednica i domaći kulturni estradni umjetnici. Sama činjenica da Centar za kulturu ne postoji duže od 15 godina dovoljno govori koliko je sadašnja vlast kultura bitna. U svom programu sam naveo da će Centar za kulturu biti završen u prvoj godini mandata sa svim sadržajima i kinosalom. Kada je u pitanju sport, mislim da situacija nikad nije bila gora. Sadašnji načelnik je za Sportski savez, kojim se nalazi preko 30 članica, budžetom izdvojio oko 20.000 maraka, koje normalno nije još ni isplatio. Ovim mizeran iznos pokazuje koliko mu je sport bitan, a samim tim i odnos prema mladima koji su članovi Sportskog saveza. Kada su u pitanju mladi, ono što se prvo mora obezbijediti jesu znatne više stipendije, posebno za deficitarna zanimanja, kao i stipendije za srednjoškolce koji upisuju proizvodna zanimanja, jer samo posljednjih godina u velikom smo deficitu sa zanatlijama u Velikoj Kladuši. Preko Ureda za mlade uspostaviti bolju saradnju sa udruženjima i financijski pomoći sa grantovima za mlade. Hvala lijepo, gospodin Šidić. Izvolite. Gradska biblioteka i kino u našem gradu. Da nam djeca ne idu više kao do sada godinama u Bihać da gledaju filmove. Ja imam 65 godina i sjećam se kako je bilo fino u kinu. Hoću da i naša djeca imaju taj osjećaj i pamte te doživljaje. Kulturne manifestacije vratiti Kladuške dane kulture. Imam određeno iskustvo u sportu. Bio sam predsjednik nogometnog kluba Krajišnik, konjičkog kluba. U skladu sa budžetskim mogućnostima zadržat ćemo grant za sport i povećati isti, te na taj način poticati razvoj sporta naše lokalne zajednice. Podržavat ćemo talente i razvoj sportske aktivnosti. Mladima obezbediti stipendije, podrške za poduzetništvo, zatim infrastrukturu i prostor za mlade, kao i programe zapošljavanja. Hvala lijepo. I gospodin Adis Džanić, izvolite. Opće poznato je da grad koji nema kulturu, nauku i sport, da ne može se ni nazvati gradom. Nažalost, mi smo dovedeni u situaciju da u Velikoj Kladuši danas nemamo bukvalno ništa. Dom kulture od 2009. godine se obnavlja. 15 godina, 15 budžeta, 200-300 miliona maraka je prošlo kroz te budžete, ali nekom nije bilo bitno da naša djeca danas imaju dom kulture, da naša djeca danas mogu pogledati jednu predstavu ili jedan film. Nažalost, tu svoju djecu moramo odvesti u Bihać da bi vidjeli kako to izgleda i da bi dijete moglo na kraju krajeva i znati šta je kino. To je žalosno u 2024. godini. Kad je u pitanju sport, imamo nogometni klub Krajišnik koji je ponos i dika svih nas Kladuščana. Žalosna je činjenica da 2 godine seniorski tim se ne takmiči ni u zadnjoj ligi. Imamo ogromna sredstva koju opština izdvaja iz svog budžeta za nekakva udruženja koja ne podnose svoje izvještaje. A s druge strane, mizerna sredstva se odvajaju za sport. Mi ovdje pričamo o mladima, a niko ne spominje da imamo veoma male kapacitete kad su u pitanju vrtići, kad su u pitanju naši školarci, kad je u pitanju sufinanciranje autobusnih karata za sve učenike i osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i mogućnost svim studentima da imaju stipendije. Hvala lijepo. Evo ga, imamo prvi krug, novih 30 sekundi. Imate za dopunu ili repliku. Ko se javlja prvi? Izvolite. Gospodin Đogić.
Ja sam ovdje iznio kada su u pitanju odnos prema mladima primjer direktnih metoda. Naravno, u to je uključeno i stipendiranje studenata gdje su naše stipendije sad i 200 maraka. Naravno, u ovom mandatu će biti i veće. Također, tu trebamo voditi računa i o mladim porodicama gdje je potrebno izgraditi jedan gradski vrtić. Ono što je posebno izražajno za našu lokalnu zajednicu, ali sve druge u Unsko-Sanskom kantonu, jeste oduzimanje nadležnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja od strane lokalnih zajednica. Kao općinski načelnik podnijeću zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton i tražiti da se vrati nadležnost predškolskog i osnovnog obrazovanja lokalnoj zajednici, odnosno Velikoj Kladuši i pripadajući prihodi kako bi se osiguralo finansiranje. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Hušidić, izvolite. Programom rada predvidio sam u općini odjel za dijasporu i Zavod za izgradnju grada. Ove dvije institucije će zapošljavati mlade ljude i one će činiti sinergiju mladih ljudi ovdje u Velikoj Kladuši i mladi ljudi iz dijaspore. Iz dijaspore ćemo pozvati sve naše mlade da svojim intelektualnim i drugim resursima učestvuju u građenju Velike Kladuše, novih projekata u Velikoj Kladuši i na taj način obezbede prosperitet svima u Velikoj Kladuši. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin Horvat. Moram odgovoriti gospodinu Đogiću na to što sam neobrazovan. Znači da sam ja sa gimnazijom napravio svake godine, znači 2 budžeta općine raspolažem ja sam u svojoj firmi. A on sa fakultetom ne kaže šta je on odradio u svojoj firmi. I dobit prijavljujem svake godine, znači na Unsko-Sanskom kantonu, od 2 do 2,5 miliona maraka. Što ja smatram da je to puno više nego da imam 6 fakulteta. Hvala lijepo. Ko se dalje javlja? Gospodin, samo malo, želite li, to je već drugi krug. Može, izvolite, vi možete iskoristiti odmah drugi krug, a vama ćemo... Pogrešno je razumio i da ne misli cijelu ovu kampanju da nešto imam protiv njega. Znači, on je moj protukandidat za općinskog načelnika i naravno ovo što su mu napisali, izguglali, to su one stvari koje on vidi sam da ne mogu funkcionisati kao što to vidi u svojoj firmi. Što se tiče njegove firme i tog dijela, ja sam vama samo rekao stranke koje vas podržavaju su kritički napadale laborističku stranku, da nam je kandidat za načelnika star, da treba mlađi, da treba obrazovan. I ja sam samo nastavno na to napravio jedno poređenje. Hvala lijepo. Imamo iz prvog kruga još gospodina Čanića i gospođu Šahinović. Želite li iskoristiti? Želimo iskoristiti, pošto stara izreka kaže, slika govori 1000 riječi. Za prozivanje Amira Đogića, evo, okrenut ćemo samo kameru jer može da zoomira. Nadovezao bi se na ovaj rad našeg uvaženog kolege Amira, fakultetski obrazovanog čovjeka, koji i pored budžetskih sredstava, crpljenja sredstava građana Velike Kladuše, je doveo komunalno preduzeće, javno preduzeće do dubioze od 10 miliona maraka. Neko će za taj dio morati odgovarati. Hvala lijepo. Gospođa Šahinović, prvi krug, imate 30 sekundi. Želite li iskoristiti? Ja bih samo voljela da napomenem da bi voljela da postoji taj jedan fond koji bi finansirao mlade ljude, znači koji bi davao određena sredstva na određeni vremenski period koji bi se naravno vraćali recimo nakon 2 godine bez ikakvih kamata ili naknada. Eto, mislim da bi bilo puno lakše mladima da pokrenu svoje biznise. Hvala lijepo. Drugi krug je već gospodin Đokić je iskoristio svoju repliku, svoje 30 sekundi. Ko se dalje javlja, vi imate još. Gospodin Đanić, izvolite. Ja ću iskoristiti samo što još nisam uspio sve iznijeti kad su u pitanju mlade osobe. Mladim osobama trebamo dokazati da su nam stvarno potrebni.
na način što će opština Velika Kladuša kroz svoj budžet imati planirana sredstva, grant sredstva za pomoć kod mladih bračnih parova, pa ćemo iz tih grant sredstava uplatiti urbanističke građevinske dozvole da ti mlade osobe mogu krenuti sa izgradnjom svojih stambenih jedinica, da po prvi put ostvare pravo na stambeno zbrinjavanje. Isto tako, kod kupovine stana, opština Velika Kladuša mora imati način i mogućnost da obezbijedi svojim mladima da se sufinancira kamatna stopa za kupovinu stana. Hvala vam. Hvala lijepo, gospodin Hušidić. Pa evo, nije replika, nego jednostavno pojašnjenje. Programom rada predvidio sam oslobađanje onih naknada koje idu prema općini, a to je naknada za legalizaciju, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente. Nema potrebe za formiranje novih fondova za subvencioniranje građevinske dozvola, jer naknade su rezultat odluke u građevinskom zemljištu i to je vlastiti 100% prihod općine. Naćemo druge izvore i oslobodit ćemo ne samo mlade, nego i sve građane naše općine plaćanja naknada za građevinske dozvole. Hvala lijepo. Gospodin Horvat. Ja kad slušam gospodina Đogića, tačno imam osjećaj da ne živim u Velikoj Kladuši. Ovo sve što smo iznijeli do sada, da je tako dobro, da je lijepo, kako je gospodin Đogić rekao, ja mislim da ovdje ne bi sada bilo 5 kandidata. Jednostavno ne vidim ja njegov izlaz iz ovoga svega, kako on smatra da sutra bude nama svima bolje, a jednostavno čovjek koji mi nije pružio ruku nakon debate, koji sam stariji od njega 20 godina, to govori o tom čovjeku sve. Hvala lijepo. Još je mogućnost da iskoristi 30 sekundi ostala gospođe Šahinović. Želite li iskoristiti? Izvolite. Ne želim. Evo onda smo mogućnost iskoristili. Bilo je te 5 tematskih oblasti, odnosno 5 pitanja, odgovori. Iskoristili smo 10 krugova replike po svim tim pitanjima i tako dalje. Mi smo imali 5 pitanja, kandidati su naši između sebe imali još puno više pitanja i tako dalje. Jedni drugima. Čuli smo koliko smo mogli čuti ovih proteklih nekih sati, 10 minuta. Preostala još završna riječ naših kandidata. Zašto glasati baš za vas? Vaša završna poruka biračima. Ovu će otvoriti gospođa Delila Šahinović, nezavisna kandidatkinja. Izvolite. Uvaženi građani, zahvalna sam na prilici da vam se obratim i ovim putem. Kao vaša prva žena kandidatkinja za načelnicu općine Velika Kladuša predstavljam novu energiju, odlučnost i viziju napretka. Moje vrijednosti su pravednost, transparentnost i jednakost. Vjerujem u ulogu žena kao stuba društva, u podršku omladini da ostanu ovdje i grade budućnost s nama. Ne želim biti samo još jedno ime na listi, želim biti stvarna promjena. Uz vašu podršku gradit ćemo zajednicu u kojoj svi imaju jednaku priliku i u kojoj se čuje glas sviju vas. Hvala vam što ste dio te priče. Hvala vam. Sljedeći će biti gospodin Boris Horvat, Zajedno za Veliku Kladušu. Izvolite, vaša minuta. Dragi sugrađani, ja, Boris Horvat, kandidat za načelnika koalicije Zajedno za Veliku Kladušu, pozivam vas da izađete na izbore 6. oktobra i da svojim glasom podržite promjene u Velikoj Kladuši i otvaranje nove stranice naše općine. Na način da date povjerenje meni i strankama koje čine ovu koaliciju. Velika Kladuša mora izaći iz višegodišnje izolacije, mora uspostaviti saradnju kako sa susjednim općinama, tako i cijelom Bosnom i Hercegovinom. Veliku Kladušu moramo otvoriti prema investitorima, a to ćemo raditi ukoliko se dese neophodne promjene. Kao dugogodišnji poduzetnik imam znanje, imam iskustvo i poslovnih veza da dovedem investicije u Veliku Kladušu i učinim je poželjnim mjestom za život. Bez obzira na uvrede i laži o meni i o mojoj porodici, moja kampanja će dalje biti uljudna, dostojanstvena, bez ličnih uvreda kandidata ili njihovih porodica. Zajedno za Veliku Kladušu. Hvala lijepo, gospodin Ismet Hušidić, stranka Krajiškog jedinstva.
Pozivam sve moje sugrađane, naročito one nezadovoljne i neodlučne, da 6. oktobra izađu na birališta, jer to je historijski trenutak za Veliku Kladušu. Birajte između stagnacije ili progresa Velike Kladuše. Popravni test je za 4 godine, a 4 godine nostalgije su duge. Pozivam vas da glasate, svoj glas date stranki Krajiškog jedinstva i meni, općinskom načelniku Ismetu Šidiću. Nadam se da ću krenuti sa funkcijom načelnika općine, a otići sa iste kao gradonačelnik. Jer želim i hoću da je Velika Kladuša stvarno velika. Hvala lijepo, gospodin Adis Džanić, NES zajedno. Dragi moji kladušćani i kladušćanke, ne dozvolimo nikad više da nas niko dijeli, da nas niko i nikad ne svrstava ni u kakve tabore. Mi smo jedno. Ja, Adis Džanić, vaš budući načelnik, vam garantujem i obećavam da ću biti načelnik svih građana, ne načelnik jedne stranke, ne načelnik NES-a, SDA, SDP-a, laborističke stranke ili bilo koje druge. Velikoj Kladuši je potrebno jedinstvo. Mi smo, nažalost, izgubili puno. Izgubili smo puno godina u neradu i sama činjenica što nas je danas ovoliko ovdje u studiju govori koliko su same promjene potrebne, a one su najpotrebnije u Velikoj Kladuši. Budite hrabri, izađite na izbore, promjene su moguće, glasajte za mene kao kandidata za načelnika opštine, glasajte za listu kandidata Narodnog Evropskog saveza, to je mlada lista, 90% osoba nikad nije bilo na listi ni jedne stranke. 70% tih osoba su mlade osobe. Vjerujte da su promjene moguće, pokrenemo promjene zajedno. Hvala lijepo i gospodin Amir Đogić, laboristička stranka. Evo, obraćam se svim biračima u Velikoj Kladuši i tražim od vas da podržite laborističku stranku Bosne i Hercegovine iz razloga što smo jedna kompaktna organizacija i organizacija koja ima kontinuitet. Čuvajte se ovi koji imaju sumnjive diplome, čuvajte se ovi koji žele da riješe svoje lične interese i interes svojih prijatelja. Čuvajte se najveće podvale u Velikoj Kladuši pod parolom zajedno. Čuvajte se podvale koja se zove promjena. Radi se o ljudima koji su prisutni bili u Velikoj Kladuši i koji su mogli utjecati na političke procese, ali njihove političke organizacije nisu to htjele. Laboristička stranka Bosne i Hercegovine nema obaveze prema centrima moći van Velike Kladuše, a pogotovo u Sarajevu. Laboristička stranka Bosne i Hercegovine dosad se zalagala i uvažavala mišljenja i štitila sve stanovnike Velike Kladuše bez obzira na nacionalnu, vjersku ili neki kulturni identitet i gajili smo suživot, odnosno miroljubiv život za svo stanovništvo. Za vrijeme koje dolazi podržite laborističku stranku Bosne i Hercegovine 6.10. jer to što radimo, radimo za naredne 4 godine. Hvala. Hvala vam. Evo, čuli smo i završnu riječ svih naših kandidata. Poštovani gledalci, gospođo i gospodo, hvala vam velika i puno sreće 6. oktobra. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste još jednu RTV debatu u našoj predizbornoj kampanji. Naredna je na programu u ponedjeljak, 30. septembra, a njeni učesnici su kandidati za gradonačelnika Bihaća i to gospodin Rusmir Musa, stranka Demokratske akcije, i gospodin Elvedin Sedić, pokret za modernu i aktivnu krajinu, Pomak. Domaćin u studiju bit će moja kolegica Ida Štilić. Hvala na pažnji i do gledanja.